urebe neza niba koko video ariyo washotinze. Noneho uhite uri kuyibona ko yagezemo neza cyane. Noneho turaza tuhite tuyeditinga, tuhite dukora ahangaha hano. Noneho tuhite dukoraho hahite haza ahangaha. Noneho turaza ahangaha hano namaze kuba nzamuye umupira ahangaha. Noneho mpite nkanda hano kuri superiority, mpite manuka nongere nze scrolling nyizane aha. Okay, ahangaha mpite nkongera nkande kuri superiority. Noneho mpite ngaruka nze ahangaha hano. Urabona video ukuntu nayishutinze nuko. Okay, noneho urahita tuza hano none dukande kuri superiority. Tuhite tugaruka ahangaha tukadeletinga agakamo hagati, tugasiba tukavanemo ntabwo kagikenewe. Noneho turahita tuza ahangaha tukahita dukuraho iyi logo ya CapCut tuyivanemo. Noneho tuhite tuza ahangaha hano. Noneho tuhite tuza mo hano gutya. Ahangaha dufate background. Noneho tuhite tuza hano hasi handitse ari freeze ahangaha kuri freeze. Okay, noneho turahita tuza ahangaha kuri iyi ngiyi twakopiye, tuhite tuza tumanuka hasi hano hasi handitse remove pg. Urabona ko karahita kamanuka hasi. Tuhite tumanuka tugascrolling tukazane aha. Byibuze kareshye n'aka ngaka ko mu hagati. Noneho turahita tuza tukaringanize neza ahangaha gutya. Hano neza gutya. Ahangaha. Noneho turahita tuza tukanda hano kuri superiority. Noneho turahita tudeletinga kano kaveho kuko ntaho kagikenewe. Turahita tuzamuka ahangaha kuri aka video akangaka akakomo hagati. Noneho tuhite tuza tuhite tumanuka hasi tumanuke hasi dukande hano kuri duplicate ahangaha kuri duplicate. Noneho tuhite tuza tugakoreho kano twabyaje impanga, duhite tuza tugakoreho. Urabona ko kahise kaza, duhite tumanuka ahangaha handitse overlay ahangaha hano. Noneho urabona ko kahise kamanuka munsi, turahita tukamanura hasi munsi y'aka ngaka. Noneho tubireshyeshye neza gutya, tubireshyeshye neza. Noneho turahita tuza duhite dukora kuri aka ngaka kano kanyuma, kano ka video kanyuma. Duhite tuza tumanuke hasi hano, turaza ahangaha handitse remove pg. Noneho tuhite tuza hano kuri customer remove, tuhite dukoraho ahangaha. Noneho icyo dukora turaza tukandika ahangaha, turahita dukora ahangaha kuri brush. Hano kuri brush hano handitse brush ahangaha. Tuhite tuza ahangaha hano kuri aka kangaka, tuhite tuza kuri brush size, tuhite tumanuka tuze tubigeze kuri 5 byibuze ahangaha kuri 5 ahangaha. Noneho turahita tuza ahangaha kuri iyi video tuhite tubrushinga iyi ngiyi uyu mupira, turebe tubrushinge neza ku buryo ki ugira. Reka turebe tubrushinge neza ku buryo ki ibana ahangaha hose tubrushinga neza. Bikora witonze kugira ngo bikunde. Noneho ugahita ubona video yawe imeze neza fresh. Okay, urabona ko ahangaha tumaze kuyibrushinga, duhite tuza. Urabona ko ahangaha hano bitangiye kubara ahangaha kuri aka kabano
kanditseho rimwe, turategereza bibare maze birangire. Maze nawe uri kureba iyi video byibuze kanda kuri like, ukanda no kuri subscribe kugira ngo video zajya ashyiraho ujye uyibona mu ba mbere utiriwe ushakisha bimeze gute. Cyangwa se niba ukeneye kuba wagira icyo mbaza ukande hano hasi muri comment umbaze, ndagusubiza jewe ndi umuntu usoma comment z'abantu, ubundi dukomeze tube twakwizamurira amacano yacu, cyangwa twareba uburyo ki wakweditinga video yawe, waba ushaka kuba wayishyira kuri TikTok, waba ushaka kuba wayikoresha kuri WhatsApp, waba ushaka kuba wayikoresha kuri YouTube. Zose ahangaha ndagufasha cyane kuba wabasha kuba wamenya uko wakweditinga video yawe. Noneho turategereza akangaha kugira ngo kabare karangize, kugira ngo bitaza gupfa. Uraza gutegereza nawe. Iyo katabaze ngo birangire biterwa na network ukuntu ziri kugenda, urabona ko izanjye ziri kugenda gakeya. Iyo bitari kubara neza ngo bisoze, hari igihe bigupfana, bitabigupfana ugasanga ntago bikunze. Urategereza gakeya urebe ukuntu bimeze. Okay, none urabona ko birimo biragenda bibara, turategereza turebe. Urabona ko birasoje. Okay, gahise kivivura, urabona ko gahise kivivura ko bishoje. Noneho tuza nga scrolling iyi video tumanura gutya turebe. Uri kubona ko uri kubona ko byabaye uko, byabaye gutya. Dushyire noneho tuza scrolling hano hasi turebe ahangaha handitse eras. Noneho tuza scrolling dukoreho, tuza ahangaha hano kuri video yacu, tuze brushing hano kuri iri bara ritukura, turebe ko turivanaho. Iri bara ritukura turirebe ko twarivanaho gutya. Gutya. Noneho tutegereze turebe ukuntu video yacu iza kuza kuba imeze neza cyane. Urabona ko ahangaha rwose, reka turebe birahita bivaho. Okay, urabona ko noneho hano byahise bibara, urabona ko rya bara ryavuyeho neza cyane. Uri kuyibona neza ko byamaze kuba byagira. Noneho kandi kacu urabona ko kari kubara neza, kugira ngo ibashe kuba byavaho ni ugutegereza kugira ngo utaza kuba wagira utaza kuba Okay, urabona ko kamaze kuba kavaho. Noneho urabona ko kamaze kuba kavaho. Noneho reka turebe. Uri kuyibona neza uburyo ki kamaze kuba kavaho ahangaha. Noneho urabona ko byamaze gutungana. Noneho tugira Okay, tuza ahangaha kuri aka video kacu akangaka kano. Noneho turaza tusubira inyuma gato, tumanuke mask tuza hano kuri mask, tuza hano kuri horizontal ahangaha. Noneho tuza tuzamure kano neza, tukazamure hejuru. Noneho nitwamara ukazamura tuza hano dukore hano kuri keyframe, akangaka bakita keyframe. Noneho tugakoraho kaza kameze gutya. Noneho tuze ahangaha hano gutya. Sari gato urakona ahangaha. Noneho tuza urabona ko
bimaze kuba byahita bivamo duhita dusubira hano kuri mask ahangaha, noneho duhite tuza gutya. Noneho nk'uku nguku mu kumanuka turaza kuba turi kumanura kano ko hejuru, duhite tuza uko ugenda yimanuka ugenda ukamanura uko noneho ugenda uko umupira umanuka ugenda ukamanura ugenda uko bigenda bigira uko bigenda bimanuka gutya. Akangaka kagiyemo tutabishaka, turahita tuza ahangaha turebe ko twasubira kuri mask. Iyo bivuyemo usubira kuri mask, noneho tugakureho kano, turahita tuza ahangaha urabona ko ahangaha uri kubona uri kubona ahangaha turaza akunguku kuri keyframe yacu duhite tumanura fresh muri kubona ko akavidewo kacu kamaze kuba katungana. Uri kubona ko reka tugapureyinge turebe ukuntu noneho kahise gacamo neza cyane. Ubu ngubu twahise tugacishamo neza cyane rwose. Niba nawe ubona wabishobora, we testinga urebe niba wabishobora nawe, byibuze uze dukomeze twigane uburyo ki twakweditinga amavideo yacu hano kuri CapCut. Urebera hano kuri usacinga hano kuri MK Hero Show. Noneho urabona ko reba ahangaha rwose byamaze gutungana ahangaha. Uri kubibona neza cyane kabisa. Nuko nguko bikorwa. Kanda kuri subscribe, ukanda no kuri like, dukomeze tube twazamura